Bakine Kikan Arut Kibadan Hapok ke kabinet Jong ke MD Kim Simlawan Tongit penong Lada Kimwan nginak no Lada Kimwan Ni pacaran lada Kimwan kebut ki Larem naik Toh Menda Pilih bantet Bakine Kipri kemudian Hapok ke MD Kilarem Tongit yang peluang ke Hati Baki larem Amin. Saksi siang aku akan pergi mau di. Ontai tang makin rem mentah. Araja kan yang lelaki kemal. KHYC kalau hot ya ke open debate. Bat kawai ke government ke pot. Kemudian kalau hot hapok kasih nasional berbohong. Kim Simlawan. Bajayo ada kata lasar dan susar jauh PEP let's silap nong ada kata Kim Simlawan jo kunjuk tongin pelang biasa sistem ya kaji advance bala bye bye latata HUR hajar advance yang kini dibentuk Dito Alliance MDA mentok Dito Alliance standby Parari, palingnya longkung ni. Ngatai pitep, kadon kadang. Dari Ramdan kadang, nganadong namulai dari Selong, nganumpoy yang ni. Ngasusi, bagani ke Selong jirang, patar kema, kamu sumban kiri dan kepala. Dari Omdot kemudian kepala lebih, lalu kemudian kepala, omdot kami ke HYC, bahkan belum jilang ini. Dari kami bapak MLMDC, kami kemal di Arbor. MLMDC kita representatif kita ngilanyau kuki kami kepala. Nama kejimbang dan kami kepala ngilawan ban pelang kejilang hagani kasyong kejauhi. Kumarang kadon kadaw kay kita kadaw la banben la senchar la le donbor ya kita beriu jongi hagani han kaput kumarang kirang ba hante po jimri gaun bat hapo lenghong ngasnusi sikadaya kay kabang apa manong ipi habang yang lungkung ni menengangwan naslong lengba kahimanong kau ngakemau yau terus sengsim utiga sengsim hari kapua kapraspa senam tam ngam kemau exact yau senam ubat kena ulah penuh ya kajingelang paiba harga baki para krenok senjar kisim nama balai lalek dombor la senjar dombor la yurot ya kahong breu jong man breu jong di paranok persam jungi ha katu kupuan ba habalai syong kedorbar pitip jayu la penong kajing ekon lengba ke wakasti uknam kerti persya ya kisipai pareng lengba terisin dia kombri bala lantmat da udewet Scott denai mentah kajat breu jongi hang dia pot ham riboy hang dia kap pot riboy ngire persya ya ka MDA kabalalam kemat da UCS mencua yalam dau DS David Scott mentah yalam dau CS ngi hapa ni kon persya we dau CS Konrad Sangma yang ni ngi hapa ni kon persya bat kadinge kon jongi ngi hapa pentingnya ba uday pan dua senang ketika bor ka ikhtiar ke bololek balbor ya dari partai berdiri dia beda MDA kaum biang mentok Dito Alliance beri kaum biang kiparari bagi kibaran hari kadang kan kira itu akapun mengiwan respect sisin kiong ba Kibril kibaran posam
kisong shit kinu tia dam da kibnai habalat don kata gajing sowan pendek puat pendeksan Henry kijongi kim pos new ru nekta namar balai namar baki subho balada pentip kin saya mi sasulok beraplaka lane kin sami sasulok ban persya ya ukme bat ukpa jongpi syuan kong ni konstitusi susi balong u asam masuk pendekut malah kami ya thok kirang ba wan ba ni kedok bat kita gibreu jongki hantai hapok ke Dhaka ke Barandai ke hima ke himalong spong hima jiran wan ba ni kedok ke pos banyak kiran banyak beliau jumut bat kita gibreu kepada hak tu kira hari jongi Pitek jayu tanglang bak kami nami sekretariat kilo bak kantor kami syuk kantor tu sini mersam kandi kalau kejinglek bandai bak kejinglek bom hok jong kini gibreu kemudian hapok KMDI parari ngasosi balong epi bakumbang itip bakari bakajak dari ujongi kari umsam uni ukong kari jong kita ki kendai bak renti Henry ngemar bakanika mentuk kadito alliance kadon ke air ke Barcelona ka thong yepi kan pensnak memang nginglayo jintek bakagi pujong ka bandi ya kata kakak pras kue kilometer nak kalai pendiri kue kilometer ke jing perdeput hapren asam berja kadang kajing tu ban respon nak kata UR hajar ar election siap barok hot ki kontestan lali ki kandidat nak NPP hamulai yo kanong penyak breu parti hane pat ni on kanong di put parti dai kani ke parti kaban ngilak bat ai full form non di put parti kadon la kajong kajimut nomor ke sumpu balayat di roda di gidi kutia mutia kanong yonong hari lada di yang ada ke katras kue kilometer daki kuro tipisa kampoi hati jongki parari ngasusi balong ipi hak bakum kene kapor hak bakum kene gaya mi uwe usamla ubasipang uang kita kiyau be yang ada di Port Delhi hadir nanta uang bang kila pois po West Bengal bat hadir nanta na West Bengal umju uang ni day tenrai na po Mekhlia Henry na po rilong garo ngasra pitim uwe ita ngakan mabah pura puli ya puar esok uni umbre usimtek ya katu kejiong ukalbut hala rehala utur yap sekarang kita kembali umi utau samla umalong tek kum ukalbut don kimau yana uni umde ukalbut uday ukso japri bamhi nguthi jiahi la pendengkam bakla ya ke bakum kan ya ke bakum uni samla na isun silukong orang ngai kendo nan ong ni uwan uli bi han kumle na susi balong pi bakajat beriu jongi ngampak dia sro haki history lene haka jingkai atau mede ba unong bar sipho ba unong bar ar uhe nomor ar nomor sipho dia dia sro na susi berong ba uhe unong bar ar nomor sipho kane kerajaan haka history jong kasorkar MDI ukon rak bagim sangma kihe kini ke anut ya ki jong prestun ya ki jong hamlet ya ki jong umetpa ya ki jong babrol ya ki jong siau balang ukermen sila uban pedor he sibun maki anut ya kini ni sepuluh
ngakum perkat ngomong plan kum gajah penri. Let's see, ngim cuma cek bah. Yo kini maki handicapnya. Ngakum plan kum dah. Wong yo dari maki anak ki pinari di semua. Ngapan kiran kum dah ngomong plan. Gajah penri kaki atau beno. Ban persyak. Ya kena gaji ya pendek pun lembang phase 1. Balai ba persyak. Namar masudhu bagi babon ka kendo ka siap joki hima kasi lasentoi lo casan ngila hala onta mangi kisen balang here ki wepan ngilai kila hala kila pertalang here ki negi spongut ngapa lo bagi degi handicap lese ki yo i kmakne ki deko ki layak balik support bordar ne lese anak pinah yang tay ngam dakte bah here ngaku apa nanti ko perari Sloba ngindong ya gitu yakin iki handicap representative naga konstitusi jopi oleh jongan oleh sifat biarlah si pengwat kontrol uang 4 years sokot way urang bak habang ekran tentang uang kini ki si pengwat lese radalin ai kita pisahkan pisah minit ukun rak hakim syum menu baik pendek pun tulisan kisih makin tet kita makin ide jika ni kalau tek nomor bah kim saya yang kedingot dingam jong utau pari lari upara senam pari siapa berkut ngaku balong ini pilih berkemau ba universitas cek mentala dan kita aikiteng ukun man mo ukun man sama tidak bantep uday ubreu ubalong anti kasih janjian ini anti neutral people tidak bantep ya kata ulalong anti balai tidak bantep mau ukpa jong nero uladai teng unang keren ijat yang tidak boleh ujung ini Hoat wala da ulan lek bangkuai luar belai ni hapan keren di sisa. Bilang kemau pa jong CS jong korman. Wei upurno sama ulaju keren ben yang kita bener ujongi. Haba hakume kejilang por korhen. Haba kita bener ujongi kepelong ke sat waiting di sat program ulah keren ben. Ulong bagadai ke sat jong review. Uneu breu usiem dia kejingung jong pa balong anti jat penreu balai anti jat penreu pikir mau ni jayu mulai dah kenal mulai jayu syaswat jual kejingim jong ubat ceres terpilih tangkeu pikir mau ngira dawan akan suruh mulai suruh beri neutral ban pencidong yang dipikir kulit transnam dan lagi berhenti hangto ban suat lalu ban suspend support yang kekam hari omsyum lalet ngamau biang ipi kajingong anti jomo pilih tersumpu ketung kerton jogi ke skim YESS berapa persen yuk jingong toi sibul kepada napok rilung garu bat kepada napok kari kasih janjian yuk tangko bakar 4% harga kepor apa yang penting yang ketung ketika reservation lembah ke office deputy commissioner pikir mal berapa persen ngilaong banginnya bertah saupo ukasi udi bagi orang lagre hangte porilung garu hangni nama usubu barilung garu dan kasih berapa persen kalayak baik nata ugaru hangte porilung garu hangni orang nyelek mar saupo kini kejingnya ya kejingong anti jauh neubreu kandai tang hangni pilih bantep kum kiparari lada kadai kendau jauh upat garu Nada kadang kenal jom Aceh. Chief Minister undai ukasi, lesen undai ukasi, hangnya po assembly, ND, tanggung basan ni 10 square kilometer. Nget yang kan sadam, kan dondai kerja unsnam, namar ba ukasi, udi ke kenal garu, hangtai po rilung garu, sa bangla ni 10 sam. Henry Hande pada uang alat balik kapamon nomor balai bama PCI PP PJ di handicap
representative ngapo ka konstitusi Jongpi. Pari ngasuka balong sisuk baladaday kisamna kijongi kibapuli putih hantai ro sisndang lese ansha hagata gadisa leben bandai haupat garu ladang nilek bakla yang gajak beliau Jongpi. Tiklan balong sime puak naglen jonga ngakren nak pasai banda kalian juga cuisi ngene dan rekat-rekat baki klik nang sejar leng baki hima kibalet minta syapo kibor kipahadron lane hapo high court supreme court kai cuisi ke kerencai bangine dan rekat-rekat ngin kuasu baki ta ke kendai ku siap jongi kan suntut dalam ketiga sumput jimut lang lane kan ketiga muncul jong ki klik nang sejar lalu kirang masrong lane kibor peniat hima sima pandai keden pekerjaan kumlai sumur kumlai siajaru terseperang sipai garing. Berespon Vice President Badan Burong, ngalam simsu ngapuang